Pak menaik ku beli yang Minister Arts and Culture Pak Sanbor Sulai. Aku juga pun Pak menaik ku beli Wailan Wikisla pada Minister Sports. Aku juga pun dari lokal MLA jongi. Bagi don ke John inspection ke bangi lek nadu nang tei napok yang nang ba. Ngako un pun kan mau bai kan ni hijing dai bantai tu life size ta su jong kian nang ba. Kata ke jaka po mi mentru salah apa po mi mentru. Aku apa kan pun kan mau ba nagal yang jong besai. Nila ayat lentina du gitu por menchua ban pan ni bandawa ban ya lifestyle su jong kiang nang ba ngakwa ban benti bp berkata ke jaka ke dai ke jong ke transport department apo ke transport ke don ga MTC ke badai try ke ta ke jaka ke dai ke Miklia Transport Corporation nagal yang jong ina du di por babat di Sanbor Sulai kumi Minister Arts and Culture nila lek na du por ban pan ni ke ta ke jaka ban tei umot kiang nang ba ke ta ke jaka. Aku tu por babat dah sekiat kum transport minister. Hadin balakut keten jangga Bak Sanbor. Tu hagi tu before. Peniga jing dawa jongi kala susah kut nak kum tu. Ini siapkan membentang sini lah don ke joint inspection. Di negaliang jongi minister barar ngila kila pensiun bengi pan ado cipe wajar square feet. Haoi ngaliang ke transport corporation kita jing taro nado DC. Pakila hadu sijar katsan spa. Sijar katsan spa. Kadai ke jaka berit ba ngila pensenatang stasiun. Sementara siapkan ba lawan di inspection. Ikirman scam ba jing trestom jong ini ar minister. Bagi jing ulong jong gi kum geseng balang. Kum ginong song snong. Kamtam kum baong buat di turis ro banwan hang teh. Kan long jing gerkui kan gat han jong. Kita ko kan kema ha jing la dei ba tau mat kanang ba. Skawai pat kaliang ngila don hang ne Port State Central Library. Kaliau i adalah gi jong gi kemat kum no condition jong kan ni library. Ni library ula don adu di por mensuala. Rasanya tu bagai jinggawa hi kalong ba idon kambai i the new structure. Ikan ni structure bal arim la dai ban demolish. Ni yo senyor ni liang librarian ke batre yang ni staff yang ba ke condition jangan ni galak ban laki bahagi on ni agin ni por bagi dot function. Yang kerman scam bagai jingwan jangan ni minister mentagas ni kalong ke jinggat ku yang ni. Jadi giwai gi nila pa giwai district pa syatan garu gila yo apa subang layak ni kerman scam bahajo kejuai kepada ke pas capital yang design dia di for scam ba niru unjo bajo ke jingir ko ini scam bino bagai ini kali yang keseng ni buat dia alor di